Me did Isaac Jumpo, but me family the great sample and bring one man come on here too much G8. Too much G8, more too much. Namen so me I'm more fire. Ebusia for Equeskapa, any Medina, Ebra Edrusway, Ganwa Halley Jumedi, and when you say Majim, just say that I just say somewhere a coachy, a cobra mine, and I made Eba Abesomo, too much GHFD, Cassie, so Lana Diacasi too much dear. We are your number one loyal and credible channel, your Edamamo Abre, any Abribian, Ebusia for your boy Ebra and some new Emuno, and that day MP for Asin Central, said the Honorable Kennedy, a comprepon, a Japan, Edin Sembi, to a year circulating news be a wati and I say no maybe a Nkophobia can edia fan no just also say any no cre any idea say or no or preposition be an so or more ede eche the corner or di to a say ye Ghana for entry or more and for everyone no any idea say what pray for any chairman position or MPP Amenoko say I don't want any chairman position in MPP. Kennedy refuse allegation. Now ebusuan for yenim say honorable Kennedy e Japan wo you be a dodo na epenasem dodo na enim say wono de o kase anase ye di dwumedi bi hye ne nsa obetimi ayede edine ye hwe bra na exposes koso wotimi di nsa si di bukase ye man edi wo man so for 3 days kurampo na said obema o man yi mu adane no na achese dodo na eni age na yam papa etwem na achese wanya ne ntie bi anase information bi circulating wo social media so sm wo pe anase like o person one standing for a national chairman and farmer the ruling New Patriotic Party and no internal election of the party. Then on a young papa, Honorable Kennedy, Japan, Ababonte, Abeka say, no, they will make such information. Abonte, yen one because a yard so no. Wa bon adwumu po anase wo susu empo sm wo pese dibre ebi ewo ye na manyoko no emu enti obi biara wo di ni din enam ese ni din se wo so wo petumi bi chairmanship ne de keka ho no enya de a ete esam na wonim se ye papa nso de se obeba abonten ababa be kasa sanya radio station so na chese ni TV station the 2TV ye kwaku anan ye the host ema the C show ho na wotena eka ne ensem na wona ye papa Honorable Kennedy Japan ede ekokotu edwa chiremu se enya de se waba abonten anase wo pre any position bi na say and wodi nsem no etu edwa o say I don't want it. It is not something I really have wished to be. Let people get to understand that I have no interest in being the chairman. We any someone wodi etu edwa esan say die na watete any die na ekoso ewo enframam no enti ena maneka sa ensem no no na wo sa eka say na say intem krampo no NDC amanyoko no yemni abe papa sam ofusu ampofo so nkofo edbetu edwa say wo pray for flag bearership for the position of internal election no emu no so na wodi etu edwa na say papa babonti de betu edwa say enya no kure enu nti wogina sa asem no eso ene ne de no so ede eka say nipa biara wo sori am wo make any allegations wo make any emphasis on gina any factual bia eso na wo babonti ebebe tro ebebe blog eka nsem a wo mo enka yese nipa no wonhwe eyeye pa because ade a nipa ne nkan wote hwa yesi una wo sise na afre ni meba sa di pano ehunu wo mu enhwe na wo mu ntwe wo mu emfiri sanyo man because ebre nipa sunsum ase ebre nipa kra ase na wo no de wo no ye nim no dada so wo no obi entime bre na ase ena obi ansusu entime ema na kra ne kra na ase na koma enye den emutu ga ebia na obi akoma enye den wo sede wo no ne de no etie enu na ebusuafo no kra pa because this is not the first time I'm in penifo binuma babonte allegations are their level against them no woma ba ababeka se enye no kure enti yen aya na etro news ye den sem eba mponten moma yen hwe na yen tutu ye nyoma se de nipa ne nkan ye yen kan emfa enhwe na no ewo mu say wo de sele wade na say wo de put nyoma more clicks ne more likes ne more views na so no so wo better ni should obi image all because of views are wo pe clicks are wo pe ne ebi so likes are wo pe no na say ha adwinyi ebusuafo
ensem yi wo so wadu ntwe efa eye ehu se fabra e wo too much GH your comment section e bi mo so like videos na share all the social media platform so follow ye your IG page ne Twitter page so too much GH _ and a Facebook too much GH na me di AC no nyumeko bi ene so ya sen ema ye di edwumadi yi ebeso mo abrani abrebe ba no Mama Juliet Ventures adia na tese no odi dwuma ma wo kitchen wo dem mo asisi open chance papa ye mame wo akade ni nyina wo de ebe ma wo de edi dwuma ebi mu so ni two face so ebo ye chi edom se ba no chance papa wo de babo eye wo dan so ama edan no so etimi SCP esita ati akopa dia ni two face so wo ho ede ma so betwa dwuma ni yopo ede ama loan master so wo ha no mo se ono so eba ede ama aban adwuma yefo se wo sika efa eye controller na ebi so wo affordability wo interest rate no wo from pa eye se oni wo mu ebedi dwuma na wo so ebeso mu wo eye eso enti for wo nyina number wo screen no eso na ne wo mu adwetwe eye enkomo se na ebe ya udwumedi a wo hwehwe no ebetimi SCP esi eye etane ye kam se covid yi ano aye din no nose mask wo hand sanitizer bia ye bia obegina obenya kwan a wo behoho nsa with soap nkwa de na ne watimi aye ne nyina nso yetimi aboa ama COVID-19 asie etimi etu ebusuafo na aha na ebre ebe ma me kwan ama me di me dwumadi no esie ekret kapa enimi di dasene ye besane hye. The major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wiase ya asonden ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na ewura